Tana po king katlong Domingo ning Adviento. Pagkiabetala po king kakatamong Santa Misa ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan ng Lucia Saramo, Zamora, para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaitan daring makatuki, Lily Espiritu, Christopher Montes, Nicasio de la Peña king kayang 60th birthday, Feli Villanueva sa 25 birthday, para king personal akayadwanan daring makatuki, Onofre Villanueva, Romjoy and family, Lina Caranza, Michael Francis Sanguyo, Karen Muñoz, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Myralyn Serrano, Ariel San Pedro, Willard Patrick Florendo, Wilma Hirario, Francia Damiana Bansil, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Ulysses Ferrer, Lourdes Mercado, Amparo Failon Cruz, Olga Mangalos, Noel Torno, Gerardo Parungaw, Ernesto Dizon, Temi Bande, at ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatad tamong mayango na be, Nancy Cortez Caño, Yuri Ivo Taniedo, Hedilisa Maglalang Yu Asensi, Catalino Maclang, Juliana Dino, Josepina Peng Masbang, J. Chris Gonzalez, Socorro Pasyon Kapati, Emmanuel D. Guzman Sr., Leila David, Maria Teresa Morales, at ding sa Blancaladwaking Purgatorio. Talakad tamo po at makiabe ikanta indalit a pamuklat. Kiligyoning pa, poring anak, panibanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka, Antimurin. Good morning. Good morning po, Among. Luta na po kayong katlong Domingo ning Advento. Iti ing suluning sala. Ing grasya ning Diyos, agkat nakatamo, king libutan din kaya katang kapanayan, ating tula, king libutan din kaya katamong madalumdum mapamanaya, ating daratang sala. Kapatad ka rin panahon may kasalata mo, pinilita mo yung malungkot, pinilita mo yung mimwa, pinilita mo yung masaya, mangyata kapatawan king Diyos, muning Diyos, ginunen ng tula. Nga tangan po,
Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluwa na katamo, at kim pangapataw da rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, kim biye alanganga. Amen. Manalangin tamo po. Ganakan tala po rin kaya tayong intensyon. Hindi kaya tayong panalangin kayong misang iti. O ginong Diyos sa igpami, alapang may nakit kaya ka, dapat pepakit mo kaya kang sarili kaya kami, kang Yeso Kristong pakamalan mong anak. Sopan mo kaya sanang makakilala, king lupa na karing kalulu at mapakumbaba. E mo pa indulot, ingakaliktan mi, ing karing kayang magsambat at mayna. Bustan mong ing banal espiritu, pagkaluban na kayang tetagan, miyatad king kayang may pabalita, ning kapanaligan at tula, karing sablang manaya at mangailangan kaya. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ni Amano. Pamamasang ibat, king libruning propeta Isayas. Kitmua na ako ning ginong Diyos, king espiritu na. Linanya na ako at tinubod, bang karing kalulu, mayap abalita, iatad ko. Bang uluan laring pusong sugatan, bang ihayag karing bihag, ing pangakabos da, at king katimawan, karin at yu king sukulan. Tinubod na ako bang ipasyag, king miras ne, ing panahon a ing ginu. Ne ing balen a pinili na, at pasukwan na ring karelang kasalang. Magsayaya ing Jerusalem, uli na ning depat ning ginu. May ngariya king dalagang makaimalan pangkasal. Piniblas ne ning ginu ing tagumpe at kaligtasan. Iligtas no ning ginu ring tawong pinili na, nung makananong ding binhi, sisibutlat tutubo, at ding sablang bansa, puryande ing ginu. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, magsayaya ing kaladwa ko, king kakong Diyos.
kusuko pupuryan ne ing Ginu. Magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. Uling enako kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngeni, aw sandakong mapalad, ding sablang tao. Pauli na ning maragul abage ade patana kanako ning mayupayang Diyos, banalya ing lagyuna, kalunusano ring makitakot keyo, karing sablang mitutuking lahi. Pepakabsya na laring danupan karing mayap abage, at pepalakwa na lang alang daralan ding mabandi. Ti parana ing pengako na karing pipumpunan tamo, at dinatangya baning sopan, ing Israel abalen na. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonica. Magsaya kayong parati, manalangin kayong alang patugot, pasalamatan nyo ing sablang, pangapalyari, uling itiya ing panayan ning Diyos, king pangayagum yu kang Kristo Jesus. Eye pipigilan ing Espiritu, eyo lilibakan ing amanong papasyag na ning Diyos. Suryan nyo ing sablang bage, at ing mayap yang kaya kayong pulutan. Mangilag kayo king sablang anyo na ning dewakan. Pabanalan na ko sanang lubos ning Diyos, ababye kapayapan kaya kayo. At papanatilya na sanang alang kapintasan ing mabilog yung pangataw, Espiritu, kaladwa at katawan, ang gaking panyatang ning Ginong Diyos. Tunayang tapat ing minawos kaya kayo, at daptana lareting bage. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Manatili ta pa pong makalukluk, awsan kulapuring pamilyang manyindi king katlong Domingo ning Adbiento. Maniti family, i-brother Noelito, ing kayang asaway Sister Marisa, ring karelang anak, Therese, Marie, Lawrence, and John Vincent. Talakad tamo po ban parangalan ing maya pabalita.
ing espiritu ning Ginu at kanako. Tinubod nako bang iyatad ing mayap a balita kareng kalulu. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginu. Tinubod ni Diyos ing meto nga tao ing nagyunawan. Dinatangya ban mo niya patutu tungkol king sulo. Ban maniwalala ring sabla. Aliwaywan ing sulo. Dinatangya ban mo niya patutu king sulo. Iti ing patutu ng wan kanitang mitubod king saserdote at levita. Ring Hudyo ring Jerusalem ban ikutang na ninuy ka. Pigtapat ng wan Atena pepayalyan noon sinabi ng malino, aliwaya ko ing Kristo. Kit nandeng pasibayom nung makanya ninuy ka ikay Elias. Pekibat ng wan aliwaya ko. Kit nandaneman ikay propeta panenayan me. Aliwa nga ng may kibatuan. Inachat inyasat nga na kaya ninuwari ika. Sabihan mo ba natikeng pakibat karetang mitubot kay kami. Na ano yung sabihan mitungkol king kaya kang sarili. At may kibatsiwan. Ako, anti mo ingulaning Isayas, ing siwala nitang kukulait king disyertong ituli jain dalan adala naning Ginoo. Ding tao deti tubod lang ibat karing pareseo kinandya naman iwan. Bakit maminyag ka? Aliwa palay kay Kristo o Elias o propeta. Maminyag kuking danum nga nang may kibatuan. Dapat busal yu ating metong ay mang kilala. Iya daratang kay batku. At kalag muman karentali ning kayang sandalyas, eko karapat dapat. Iti may palyari ka rin Betania, king kangat baning Hordan, anong nuya maminyagiwan. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. King nagyunig pa ang pananganak, panimbanal Espiritu. Amen. Maya payabak po kay Kongan. Adwalang bagay, potang ita mo, melan yata mo. Isipan tamo potang melan yata mo, potang matuwata na. Potang masakit na. Nung baga mo kayong kwao, potang makatan na ka. Malapit na ka. Alimu po ita. At di pa pong kaduang pamaglan niya. Itang kadwang pamaglan niya, iyapin niya tang may binyag tamo. Lawin niyo po nung makaramdam tamo ka rin kaya katamong apo, diya tang mabinyag la. O niya tang mga binyag la rin anak yu. Ito pong pamaglan niya, kaya ba't nang may binyag, may was siya kayong kasalanan, pero yung kadwa, milanyan la, antimoy Kristo, milanyan niya, bilang hari, pari, at propeta. That we are anointed not only when we are sick, but we were anointed when we were baptized. We were anointed after the sin was washed away. We were empowered with a mission. And we realized inipuing Ebanghelyo tamang aldoyti. Potang milan yan ka, mika kamisyon ka kimbye. Potang milan yan ka, mi papasiknangan ka. At potang milan yan ka, mi kapaintungulan ka, at balo mo yung dapat mong gawan. Potang ati kang mission king bie, kapay siralup ka rin tao nga lang mission king bie. Nang kaya ting tao machismis, ala no manggagawan din, napaborin nyo lang.
Alalang mission kimbye. Pota katika mission bye, mo problema rin ang taong manira o problema kay sarili dang pamisip. Neng kay po, they bug you down. Masisira ka lo. Uling malungkot ka, dapat malungkot yan. Ka naman. Uling mimwala, mimimwa ka. Makalako direksyon, kikikatamong misyon. Potang balo mo yung gawan mo. O ito yung kikang pangalan niya. When you are anointed, you are given a mission. Pwede po ini, yang anak lapa, then mo nang mission kimbye. Itang atilang assignment, king school at itang assignment, tewari po. O nangyayang mga module lata, deng pengari lang gagawa kayong assignment, o kaya yapo, o yachi, dara. Pero yung mission kimbye, assignment siya naman. Ikay makatutok, alang-aluwang gawa ka niya nung aliwayi ka. Pwedeng paggawa mo karang aluwang tao. Isipan ko mo, kunyari mo po itang bunsong paunakan ko, Iobet. Iobet po, atin yung mission kimbye na. Iya po yung Mama dasulu kimbale. Uling anak pa, yung obra na mama daya sulu. Pota pong bengi na, dumurot na pa danaw pure sulu. At potang abak maranon, potang ati kami sulong 24 hours, padanala naman potang masala na. At niya pa pong metong misyon ni Obet. Iya po yung manyarang pasbul. Pota pong bengi na, dudurot siya, lalak no rin pasbul. So, ko po pigagan na ka ni mama ko, uling itang paunakan ko, yung assignment na, manyarayang pasbul, ang pong manyarayang gate. Ita pong katlo ng assignment, mas bayo ya pong bagay ni, potang mamangan kami, iya po yung mga bit kareng pinggan, ang pong yung mga bit kutsara. Iya po yung obra na ita. At kay bat yung mengan, kay ba nang mengan, iya po yung magsimpan, kung naroret ang pinggan, dalano kitang lababo, iya China yung manuas kayong pinggan. Po. Anak ya pa yan, kayang assignment ito. O na siyempre, huling anak ya pa, kay, pasan na karetang dita kay adjustments. Anti po, misan, magan musal kami, ati kong bisita, masala pa. O na siyempre, kay po, takatigang bisita, buri mo, magan musal ka, makasinila resolu. At kabilang ti ko bisita, pema daro resulu. O bet, I have visitors ako. Oh, it's already morning. Abak na, padantano. At mo, nung nga siya, o bet, padano resulu nga rin. O alas 8 na nga abak, makasinila pa resulu, depo. Pero, ditak-ditak, misa sana ya. Misa naman, minuli ko kaya kami, kakwento kay tambapa ko. O nembengi na, tsukay kay tang beranda. O na siguro, bisa nang matututing taga-sarang pasbol. Alas 10 din begi, kakwento kay bapa ko, poima ko. Nga na, go home, I will lock the door. Muli na ka bapa ka, itang bapa, bali lolo na nepo. I will lock the door. O kaya palubanan na kami. Sarana no ano repasbol. O hindi pa yung makatula, ni kay mamang kami po. Balo naman din anak, pakabilis mangan. Subo, yari na lang. O nangi kami po, kay lamesa, may papakwento kayo pa. Kwento. Kaya na, kabang mamang kami, ko pa manyari, kukunanan na yung pinggan ko, sisimpanan Siguro sabi, kalambat yung mamanganan na siguro. Pero baka niyan po, atin yung mission po. Balo na, indapat ng gawan. Pota punta yung anak yo, at ilang mission kimbye. Kunyari mo, bilang pangane, agit na yung mission na, sopan ko rin wali ko, makatipo makanyan. At ilang mission bilang pengari, kareng anak mo, payari ko rin anak ko, ako lakwan, hanggang agyo ko. Winahan, may aliwa pong paralan, at intan dapat mission. At itang mission na ita, pasik ng anak ka, it empowers you. Itang agyo mong gawan, agagawa mo. At itang gagawan mo nga itang mission para kareng aliwa, ning kay dapat misane, dapat mawala, dapat mipaboren. Give them the chance to do it. Iwan Bautista, malino yung kayang misyon. May wala kayang sarili na. Aliko propeta nga na. Aliwaya ko yung Jesus. Aliwaya ko yung Kristo.
O siguro alwa enak man Diyos nga na. Balo na yung gawa na. Balo na yung tutok na. Balo na yung mission na. Empowering is the experience of realizing I have the capacity to do this. Agyo ko palang gawan ini. O nang kay eman mo ka, makyabe ka kareng aliwa, banta mas marakal taya gawa. At ipong metong asine, entitled na The Postman. Ing bida po Kevin Costner, netang 1997, matwana po yung sine. Kevin Costner po, bala mo, linayane keng pangasukol na. Onem pong lalakad dyan keng disyerto, ikit na itang postman, balo po yung postman, kartero, mete yung kartero. Inggewa na po, kingwane uniform itang kartero, sinulod na itang kupyana, itang jacket na, itang kayang obra, kaya ba't po itang kayang bag, itang bag na po sa pagkasulat. So lakad-lakad niya po, mira siya kaya itong komunidad, makabakod la, marayuya, isolated la, ano katakot ka rin kaluan tao. Nyata nga kita, ay yung kartero nga da, kasi maka-uniform niya po. Eh tutuban po, alin naman po talaga kartero na. Ot kay ba't ikit na retang tao ka rin, manaya la sulat. Deta kembag na ilang panayan do. Itang meto nga na katula. Itang kapatid na 14 years ago. Elam isa sabi nga ni makabasa na sulat na. Ano kaswelo? Nganitang babae, you are our Savior, nga na. You are like God. Bala mo Diyos ka, ikan tagapagligtas mo, nga na, may kabasaya sulat. Nga na alipuan na kantero ko mo, I'm just a postman. Itang kayang kapasidad, dati pong preso, pwede palang magdalang tula kareng aliwa. Kay batu, may nga biyala rin sulat kareng aliwa. Itang metong pala, ing anak na meging niya sundalo sa Tsukenggera. Ita palang metong ing asawa na, at suya kay mara yung lugar magobraya. At ang metong itang kayang boyfriend, sinulat siya. Bala mo po, ano kaswelo kay tandadala na. Magdalayang maya pa balita, magdalayang balita kareng aliwa. Niya ita ko po yung problema na. Eneman talaga postman. Pero ken tulad na dinenande pong kwarto, winelcome de. O nang problema na tang palakone, magpadalala sulat kayo. So bala mo, the cycle of mission continues. Ana po kasanteng potang deng tao at ilang mission kimbye. Eda sisiran yung panahon da. Ela pa isiralop ka rin problema da rin miki problema. O ka rin taong alang mission kimbye. Eyo po papatasan de tan taong manyira kay kayo. Alalang mission. O marino yung dapat nanggawan mayap. At po tangke kambye, it's always purpose-driven. Balo mo na anong gawan mo. Akyo mo yung gawan mo. To be anointed is to be empowered. Kunyari, sabihan ko, John, you are anointed to be the manager of my company. O, Bong, I anoint you to be the president of my organization. King Salim, I anoint you to lead our activity for this Christmas. Potang you are anointed, bididenan kang misyon, bididenan kang upaya, sikanan, kikikang gawan. Makanya naman ng ebanghelyo tamo. It is an anointing of joy, masaya. Napagtaka niya po yung akong stola kulay po yan. Pingin akakit doon na, ito yung tula kim pamanaya. Kapang panayan tayong ginu, at intang misyon kimbye. Ang yang simple mo. Nengkay kasi ng aliwa, ing mission da, dapat tinggap. Matwa na lang kang ini. Talasawa na, tinong anak, dapat kinahuling mission da. Misa nating metong lalaki, gigisingan ng mana. Gigisingan ng mana. Gising na ka, nak. Gising na ka. Bakit ma, nga na? Gising na ka. Alas 8 na, tigmisang alas 8.
Ali ko bisa, ma. Manyaman matutut. Gising na ka. Ay, ako bisa, ma. May puyat ko eh. Gising na ka alas 8, misa. O, gigisingan ko. O, teta ka, gisigan. Nga na ako. Ikay yung pari, ikay magmisa, panayan na ka. Ako bisa ka. Naulan nyo. Katuwanan na. Alaya pang, napakinauling, misyon na. Napatinggap yung misyon na. Ita palang misyon na, iba't kang mana. Imana yang mamilit kayo. Napatinggap, napakinaul. Pwede rin anak yun, talasawa na lang. Kaya ba't deng pengari, lapalalakad ka rin obligasyon na rin pengari. Pabre nyo lang. Let them do it. Mission na ito. Assignment na ito. Tandaan nyo po, nung ngening anak la pa, gagawan nyo ng assignment do. Potat tumuala, gawan nyo pa rin ng assignment do. Talasawa na la. Ika pa yung mamipikeng lampin na rin apo mo. Talasawa na la, ika pag sasaling gatas, kareng apo mo. O talasawa na la, ika pargong manese, kareng apo mo. Assignment data. Ika yung naman anak-anak katalasawa, pakintindi yung rin lolo at lolo. Kailangan daan naman painawa. O neng kay siguro, lumawi kong kayabe bale. Obligasyon nyo ito. Malugod la talaga rin pengari. Sometimes you have to train them to do that they have to do. At po may itong libro, yung title na puling libro, Doing Well and Doing Good. Doing Well and Doing Good. Ita pong doing well, masanting kagagawan, ay masanting yung gagawa mo. Pero itang doing good, gagawa kang mayap. Kunyari mo, you are doing well. Ingke kang bale. Yung pe kang maragula bale, kaya tiking sapang bato. Okay, ha? You are doing well. Ingke kang kotse, kaya tiking baryo tamo, kaya kotse mo. Yung pe kang maling kotse mo. You are doing well. Pero nung lalon mo ingkutang, are you doing good? Gagawa na kayang mayap. Pwedeng ikay pe kang maragula bale. Ikay pe kang masating asaken. Ikay pe kang matagumpek yung negosyo. Okay to. You are doing well. Pero yung kutang, are you doing good? Pe kang maragul ka bale, di na ka man nagagawang kasahop ka rin aliwa. Uwa, pe kang masating kotse mo, ngeni. At yun kang gewang grasyang ayuda ka rin mangailangan. To do good is a necessary part of life. Po sapat ng alakong kasalanan, dapat atin tang mission. It's not enough to avoid sin, but we have to do good. Po pareho ito, to avoid sin, kaya kang kwarto, nakalulwal, kamaksabi, kami kakasala, kami misip marok, kami kasala. Pero para itamo, mirastaba nuwa, at para itamo magitang mayap kristyano, dapat ang gawang mayap. Po pareho ito. To avoid sin and to do good. Dapat ang gawang mayap. Nga napen, it's not enough to count your blessings. You have to use your blessings. You have to share and celebrate your blessings. At iti po yung kaya katamong mayap pabalita para kaya katamongan. Digilan tamo po yung mission tamo kimbiyan. Kaya katang kayausan. Ulingi ka, melan niya ka. Kanitang anaka nyatang may binyag tamo bilang anak ng Diyos at intangan mission amayap kikya katamong biye mamaya direksyon sikanan ang pompain tungol. Kanita pong high school kami nyata medyo metwa na kami panekeng mag-reunion 5th year high school reunion 10 years reunion 15 years reunion 20 years reunion, 25 years, big time po ito, reunion. Neng kahit ang yearly, at ikaya pa pong reunion, banwa-banwa. Pero po tang 25, 30, maragula pong reunion dito. The whole batch. Ang ganyan tang 35 years ping reunion. At ikaya pong metong kaklase, mag-attend reunion. May balo nang gawan mi. Neng kahit padakit mi, Neng kay arwan miya. Neng kay sulatan miya.
Ning kay sa liminen t-shirt, banyang magaten. Po magaten. Pupunta kayong reunion mi. Ning kay na kay man pakihirapan. O ning ako po, ning kay magsasa officer ko kay batch mi po. Masaya kay nga biyabe. Makiabe. Bali po last year, 2019, 35 years na kaya po kaya pang high school mi. May reunion kami po. O nang ini pong reunion mi ini, gawa mi big time. 4 kaya pong Aldo Davao. Abi-abi kami po may kaklase. At yan takachuk kaya po Davao, impagtakan mi, after 35 years, ita pong kaklase ming magaten, megaten dia. Baw, tachuya. O nang uli po nga akong pari, itang bengin, kaya nang beng, mag-sharing kami po. So makapadurot kayo po, mag-sharing kami. Balang Bible study, mag-sharing kami. Magkwento kami metong-metong. Yan tang mumiras kayo, at yung aning kengisip ming kutang. O ba't nga ni ka pa magaten after 35 years? Ot nga ni pa, kalambat na kang panayan, kalambat na kang inbitan. Bali po, nampaikibat na. Uling yan ang diling peparagul ka rin anak na yata kayong balo ko. Nga na, siguro kukutang yungan, ot nga ni ko pa may kipag-reunion nga na. Kaya Pandabaw. Kasi nga na, may ngayari no rin nga na ako. After 35 years. Ating kong anak, abogado. Ating niyang anak, dentista. Ating niyang anak, nurse. At ating niyang anak, kagagraduate ng accountancy. Yari na, ing assignment ko kimbe. Nga na. Nya tinukin na ako kaya kayo. Tutuman po niya ng mag-aral na rin anak ng Reni, sabi lalos. Bagsak na bagsak ya rugo sarili katawan. Uling malino kayong misyon na. Lalo kaya pong may bilib kayo ng kaklase ko. Balo na yung pahintungol na kimbe. At yan tambalo ng mayari na. Kanta na kay belikan kaklase na. Kapatad, na ano yung misyon mo kimbe? Melan niya ka, paragawan mo yan. Dikilan mo, harapan mo. Gawan mong tutu. You were anointed to realize your mission. King Lagyon, ningig pa, paning anak, paning bala na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Pasyag taya po, kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu. Linalang King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli King upaya ng Espiritu Santo, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukum karing mabye ang pongme nga mate. Sasalpantaya ako King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak din Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasubrirang meding mete at King Be alang angga. Amen. Manalain kayo nga lang patugot nga ng San Pablo, ngeni antimong balang Domingo, mpang kaya katang panalangin para karing intensyon ng Santa Iglesia, anding mabilo gayato. Nga tangan po magibat, datang nakagino, panaya naka ningyato. Datang nakagino, panaya naka ningyatu. Bandeng kalulu, tanggapan de ing maya pabalita. Bandeng pusong bigu, mipasnolo. Dem pusong mebihag, mitimawala. Ipanalangin taking ginu. Datang nakagino, panaya naka ningyato. Bandeng sablang bansa, akit do, ing munag ning katuliran. Ding daranop, kumatmula karing maya pabage, at imbalang metong atuklasana, ing pamangailangan at tula, ning pamakirake, ipanalangin taking ginu. Datang nakagino, panaya naka ningyato. Ban maging makabuklat taking espiritu, mabiyasang kilala, pilatan ning mayap at marok, at manatiling darapat king matulid at makatuliran,
ipanalangin taking Ginoo. Datang nakaginu, panayana kaning yato. Bandin sa blang Kristiyano, mabibyela king sala ng Kristo at patutukeya, ban apamalas da king i Kristo mabiya at atyubusal ning keyang balayan, ipanalangin taking Ginoo. Datang nakaginu, panayana kaning yato. Ban maging metong tang masayang balayan, amanatiling pasalamat king Diyos, para karing mga ragulabage adarapta na kiyakatamu, ipanalangin taking Ginoo. Datang nakaginu, panayana kaning yato. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, migit mayab da kasanang akilala at magit pang aluguran, ngenit manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandi ating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyosig pang mayipayang duto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, mananasanang itingayin yang pangmi king kasalpantayanan at lugod. Maging metong yang alang patlo da sakripisyo king kaya kang dangalan,
at tumeming Eukaristiya at kaligtasan. Iti aduan me kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoma natiliya kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. iyat nayo reng pusuyo. Makayat nano, King Ginu. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan na kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos ngalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Inyamig pa kumbabayang may kisaut kaya kami, anting tao, ti paranay tang binalak na kanita pang minuna, at biglat ne para kay kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngeni panenayan mi tangaldo po tanging Kristo ginumi, magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yan naman sana yung kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan mi kingmit mong kasalpantayanan. Ulidita kambeding sa Blancoro ring angel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya lain makia beking alantok nang pamamaya kapurian keka at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan na daya, ning ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya keka, piraso net binyane ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itinggan na akong katawan, amidaon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis, pasibayan pepa salamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para risablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigagan na kan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli na mebi ang anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapen imbiet ka, disting karigtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Torrentino, kaya kaming Arsobispo, ting sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaup, king kaya kaming kasalpantayanan, king karelang misyon na didigilan, king kaya pangalan niya, bilang hari, pari at propeta, lalong-lalo na kaya king kaya kaming parokya, naning Banala Cruz. Ganakan mula naman kapatid ming pepainaw at maninayang subling miye, ading sablang miyang uabya. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magamit king biye alanganga. Ban kaya ba ng Maria, Birhen Indo din Diyos, San Jose, kayang esposo, kaya ba ng apostol at sablang santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kaben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Manalangin tamong kayabe ng Kristo, king tiro ng pangadi kaya katao. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kayo mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kami talapangabos.
O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ng aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayongan. At kaya ka, Antimuri. Pasyag tapo, miga kami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan na ning yato. Nuwan laring mayaws king apunan na ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ko, king kakabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablambagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, impauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ng sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Oratio Imperata. O Diyos, sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi, bani paglualo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubi at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi, ikalam mo, para karing sablang taong miyatasan, ban panigaralan ng panibata niting virus, at gawang masampat a paralan, banay wasan mi, impamikalat na niti, ampong makatipon lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula rin kaisipan da ring gamat, at gamat da ring mitagulaling king pamaning at kareting masakit. Banmit mong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat takalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli daniting virus. Manano na sanang milunasan da, ban makapanumbalik karela, masalese pamigakatawan. Ipagkalubmusan sana yung kalam mo, ban ikakayap da ring sabla, ampong makapakyabe, masampat asaw karing pamangailangan da. Iti aduan mi, kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari gambiamot ng kametong aning banal Espiritu Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Maria, Nuana Maria, kamasmas ding sanunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad damo po. O Diyos ning pakalulu, ipagkalub na sana kaya kami niting Eucharistia, ingkalam ning dibinong kasaupan, ikabus na kami, karing kaya kaming kasalanan, at yet isadya na kami para kingaldo ning kayang kebaitan, king kaya kaming tagapagligtas sa ginumi, manggaman king alanganga. Amen. December 16 po, Miyerkules yata ito. Kaya tang simbambengi magumpisane. Kaya pong alas 4:30 ng abak. Ang kaya pong December 24. At ita pong bengi ng December 24, alas 10:30 ng bengi. Kaya po yung kaya Misa de Gallo. Yung kaya pisamban, hanggang muretang safe social distancing. Kaya mo yung paluban po ako po mima. First come, first serve. Wala na pong makareserva. Dapat deta po nga magkasya. Pepayayos niya po yung kaya patio. Hanggang agyuming ating taluklukan. May kalat kayong mapila na luklukan. Baka nita, nung bisa ako po simba, if you feel it's safe enough. Pero nung ako po masanting kapanandam, ating malagnat kayong baleyo, ating masakit kayong pamilya yun, pagsabi ko pong mayap, ay nako pa po sisimba. Ang tindiyanin nga pong gino. Nagagawan mitang sakripisyo para kay katangan, king kaligtasan ni kay katang parokya, at kay katang kabaryo. Let us be responsible in expressing our concern, our desire to help and to care for each other na po. At iti po yung katang Misa Keti. At atin mo na pong Misa King Clark, tang alas 6, binalik kaya po itang karin. Then pong Margot at tinanang Misa alas 7:30. Ang po papugeta king Deka, itang pari king Clark, Father Dennis Bulanday. Yan po mag-Misa king Deka. Ako naman po king Margot ng Bengi, 7:30. Pero the same principle, we keep ourselves safe. Nambisa ako pong mag-face shield, okay mo rin po, pero dapat po panetang mag-face mask na po. Bendisyonan na kayo at ikakatang pamilya. Ingino, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong kaluguran na pamilya, kilagyo ng igpang paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Kapatad, kingkaya katang pangabinyag, milan yan tamo, banggam panantamo, kingkaya katang misyon, kimbie. Salamat, King Diyos.